नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय वकील संमेलन 2023 उक्तावण केले. ह्या संमेलनाक भारताचे मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड आनी हेर न्यायाधीश हाजीर आशिल्ले. ह्या संमेलनाचो मुखेल उद्देश म्हळ्यार न्याय वेवस्थेत दिसपट्टे निर्माण जावपी आव्हानां. भारताच्या स्वतंत्र झुजात वकिलांचे महत्वपूर्ण योगदान आसा. सामान्य मनशाक समजता त्या भाषेत कायदे तयार करपाची गरज आसा अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो, वीर सावरकर हो, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे. यानी लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव के ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया. और आज जब भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है, उसमें भी भारत की निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है. प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार सांगले की भारतीय न्याय व्यवस्थेत व्हड परिवर्तन जाल्ले आसा आनी भारताच्या हेर भाषांनी कायद्याचो अनुवाद करपाचे काम चालू आसा. अदालती कार्यवाही की भाषा में हो रही है. ये बात न्याय सुनिश्चित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है. पहले किसी भी लॉ के ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी. सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून, जैसा मैंने आपको कहा, दो प्रकार से और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा सके, उस दिशा में हम बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वाराणसीत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या कार्यावळीक उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ तशेंच भारताचे नामनेचे क्रिकेट खेळगडे सचिन तेंडुलकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या स्टेडियमाक लागून तरणाट्यांक नव्या रोजगाराची संधी उपलब्ध जातली अशें ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है. ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा. ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे. और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है. आयज संयुक्त राष्ट्रसंघान पाकिस्तानाक कडक शब्दात भारताच्या अंतर्गत विषयात मेतेर जावचो न्हय असो उलो मारला. संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचे प्रतिनिधी प्रथम सचिव पटेल गेहलोत हांणी सांगले की जम्मू आनी काश्मीर हो भारताचो अविभाज्य भाग आसा. तेन्ना पाकिस्तानान भारताच्या ह्या अंतर्गत विषयात घुसपूस करची न्हय. पाकिस्तानात हिंदू आनी ख्रिश्चनांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आसा अशेंय सचिव गेहलोत हांणी ह्या वेळार सांगले. I'm a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India.
Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. मणिपूर राज्य सध्या शांतीच्या दिकेन मुखार सरता. राज्यात आयज सावन इंटरनेट सेवा सुरू करतले अशें मणिपूरचे मुखेलमंत्री एन बिरेन सिंग हांणी सांगलां. सरकारान सांप्रदायिक तणाव आनी पसरपी अफवांक आळाबंद घालपा खातीर इंटरनेट सेवेचेर बंदी घाल्ली अशें मुखेलमंत्री बिरेन सिंग हांणी मुखार सांगलें. Citizen of the state of Manipur, as a precautionary measure to prevent from the unwanted incident, the state government imposed ban on internet, but from today onward, the internet will be open to the masses. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात ह्या कार्यावळीत देश विदेशातल्या भारतीयांक संबोधित करतले. ह्या कार्यावळीचो हो 105वो वांटो आसा. ही कार्यावळ आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाच्या साबार केंद्रावेल्यान प्रसारीत जातली. खेरीज ही कार्यावळ आकाशवाणी वेबसायट तशेंच न्यूज ऑन AIR मोबायल ॲपाचेर लेगीत प्रसारीत जातली. तशेंच मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तशेंच सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलावेल्यान प्रसारीत जातली. हिंदी प्रसारणा उपरांत ह्या कार्यावळीचे थळाव्या भाशेत प्रसारण आयकुपाक मेळटले. चीनातल्या हांगजू शहरात आयज जावपी भव्य सुवाळ्यात 19व्या आशियाई खेळा सर्तींचे उक्तावण जातले. ह्या कार्यावळीत 40 वेगवेगळ्या खेळांनी वांटो घेवपी आशियातल्या 45 देशांतले एथलीट वांटेकार जाता. हातूंतल्यो कांय सर्ती आदींच 19 डिसेंबरच्यान सुरू जाल्यात. आयज आशियाई खेळा सर्तींचे अधिकृत उक्तावण जातले. भारतान आतामेरेनचो सगळ्यात व्हड 655 एथलीटांचो पंगड ह्या सर्ती खातीर धाडला. हातूंत 328 बायलां आनी 325 दादले खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. सगळ्यात चड 68 खेळगडे एथलीट्सांतले आसात. तातूंत 35 दादले जाल्यार 33 बायलां एथलीटांचो आस्पाव आसा. भारतीय क्रिकेट पंगड पयलेच फावट ह्या सर्तीत वांटेकार जातलो. मजगती 2018 हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. तो इस बार हमने बहुत मेहनत की है, तो वो हम इतिहास रचयल्लो. ताका लागून सगळ्यांच्यो नजरो अंदूच्या खेळांचेर आसा. कांय खेळगड्यांनी ह्या सर्ती विशीं आपलें मत उक्तायलां. हार्ड वर्क किया, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं कि हमारा इस बार ही मेडल आएगा, और जो कि मतलब इंडिया का एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम होगा. सो मैं हांगझाओ एशियन गेम्स खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.